Lada bakla tiek ke jing Ukraine katma kalaban kipen ban saka Iran Persia ya ke Israel marway. Laban mino ke Amerika na ke NATO bat milian kawe ke jahat hapan siu ke Iran kata ke jahat ke bayai dingba ke Strait of Hormuz. Artayu ke jing sungai Yasid sedang biang katma lanekan kudno sendon. Hadin ke jing Ukraine hapriang ke Amerika bat ke Iran. Wadla kajing sungai Yasid ke Artayu hapdeng ke Amerika Israel bat Iran kelayat nrei kidang donpat kajing syak kruid namding syakri Israel nda ke Iran. Namar ke Iran klad dawa shipau telikimat jing dawa ya kari Amerika ha kajing Ukraine ke baken tubruk bakari Israel ke daiban sangino sendon bandang terbom ya ke Hezbollah ha Lebanon. Bad bak Amerika ke daiban subay lutksan ya ke Iran. Bad bak Amerika kedai benaweng no ya barok ketem sipai kibadon Middle East. Bad bad datang ke Iran hi marwe ke ban penyaj ya ke Strait of Hormuz. Henry imat lada hakami jing Ukraine kan kentup bad ke Iran kan dawa bak ke Israel kan haban sangeno ya ke tma Persia ya ke Hezbollah Lebanon. Kumta dalai ruem ke jing Ukraine kampoy sya katong. Namar katkum ke jingkren jung Prime Minister keri Israel Benjamin Netanyahu ulaong baka Israel kan senge setia ban yakun Persia ke Hezbollah kenang bakari Israel kan doni ke jingsingan ha Southern Lebanon. Kumta Prime Minister Benjamin Netanyahu ula penpau baka Israel kalong ke bala penkrek ban yakun tma Persia ya ke Iran lada kadawa ban sangeno ban bom ya ke Hezbollah. Namar kum juru ke Iran klam maham ke Israel balada ke Israel kandang yepteng ya katma Persia ke Hezbollah. Kumta katma mentakan sadai penban ke Iran Persia ke Israel. Bat kum taru ke Iran kedawa badai ban wan ralang hakamij jing Ukraine bak ke Israel kedai ban dono ke jing sungai Yasid bat ke Hezbollah. Kadbau Presiden Donald Trump ulapan pau bak Amerika menta kelaban mino sendon nakan NATO. Kum taru Trump ula maham ban wengno yak sipai keri Amerika kibadon hakan NATO. Namaru Trump ula ong yakan NATO. Bahaka por kebangi don kam kan NATO kam don lang batngi. Bat kum taru haka por bakan NATO ka don kam ngin don lang syu batki. Nang ta ke Iran klad dawa paman laki jahat kibayai ding ba ke Strait of Hormuz haki Artayu jong kejing sungai Yasid. Kedai ban siu milion kawai ke jahat bat totally ke jahat kenyaj haka shisni. Haka baya ke pisah en lum dak Oman. Bat ke Iran kelah kamru bawat hadin ke tema ke dehi ke Iran marway ke ban penyaj ya ke Strait of Hormuz. Bat ki sipai IRGC mentapat kelapun ida ke weipat ke lenti ya ki jahat ki bedai penyaj lembah ke Strait of Hormuz. Ke badai ke lenti ke bama ke baladon lupa ke jing pen up dagi bom ki ba kleinbor. Kumta lada ke jing keren kamlong ke bajob ke tema kalaban kibiang hapdeng ke Amerika Israel bat Iran. Henry lada bakal tiek ke tema ke bajur mentah kan sadai penban satang ke Israel marway Persia ke Iran. Lahatu ke Amerika kan sa ino ya ke Israel marway hakata kapor. Kum taru ke ke banajan nang nei syakmat tong na api ki weipat ki kubor ki bandangwa. Kublai shibo.